Nagabenta ki khubor baman kasngi pet but subscribe ya u an kublay pi baro kini gilong ki khubor bam ta kasngi kaparish penthor umkhra sin Peter but Paul kalapalong kasngi ki khynnah hikai kotniam cathism di menta kasngi ka khat South Ring no pra high school St Joseph High Secondary School penthor ba hagani kasngi hadu news pa ngut ki khynnah hikai kotniam na ki kardan class ba pher kilawan ban priang ya kisin not but jingero na ki ti kinong hikai Hadin bakila pendap ika exam cathism but yo yaka jingjab da ka one tho but one testa bha yaka exam na kaliang ka parish council jang ka penthor umkhra parish ring ba ka cathism committee la pelong yaka jingya kundu pat ba jang ki khynnah hikai kotniam na du class 1 hadu class 9 ban ai khusnam yaki bale bha ka exam na preng kine nyo fuingut ki khynnah kila yo yaka A+ mark but Arpulai ngut pat kidegi bawan testa klempep wat tanggawi kasngi hendoi kilawan manna kapor sya kajingi hikai kotniam. Ha kajingi penkup buram yaki khynnah hikai kotniam hadu saup san ngut kinong hikai catechist kila sunran lang ban ai jingi ro bat jingi Kmen yaki khynnah. Uparish priest kapenthor umkhra of Father Lawrence L. Nongse ulalongkum ukongsan kadba ka Sister Grace Mary Jirwa Vicar General jongka Bellafont kana longkum kasimbut kongsan. Nadon lang ru hakini ka jingyalang ki dukhot ka parish council ki catechist bat ki rangba balang. Tani ka jingyalang ka long kalat ban penslur bat penklan ki khynnah baginang sothu shushu ya ka jingi kai niam bat ban imkat kum ka jingyet bat ka jinglong renti ha ka jing im jongki. And keyboard sitting. Sebab hanya mungkin sebagai sesuatu jangka telefon community. Nakadaw pamla kagyan, imla penulia dalam bagi mencari seni. Sebagai pengindahan kami, dalam kayanya peruan, saya kena message yang ia kibaro. Kali ka message ke jong sa subiya pa kami ke jong na. Habi kina jong ka Sunday ka Christian jong ka Saint Peter and Paul Parish pentorong ta. Rengkat ba kini ka jong team. Pati sister na share ka ni kana bagay kublay ya kibaro akan ni ka Sunday ka Christian year 2025. Nadata ka di sa Kmen ka crowd ban yo snow sa hanggang Paghiday ikina masmat masping paghandam sebagai yoblay kumbaon ka gospel o Matthew at ulay like niyo iye yung try kublay yung ki daga dono yung ki baro daga Mynsiem yang lain akan mendekatkan yang misalkan Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Kmen banyalumlang hamne mentakasni bangilabu kerpang kum ka Sunday Catechism Day kum result but prize distribution day. Kabadai kasni kraw basni sa jingkmen mau kerpang yakini ki head baret bati khynnah hikaiam kibalawan syagani ki hikaiam kabaman lakasni ublay how news nam arhajara brusan. Hagani kasni nengkong neng syab Ibrang buram bani ay kejingero batkanam sya ublay try kendrat ubalari la sumar badalang bani habaro sisnam jong kejingkai niam jongi bat kikmi kikpa hibaro badalang hane ilaya lumlang hane banang terwa ha ublay yang kikna bayaka e kebaki lanang bakanam kutang hane andre kiniam hagajing im jong kika paman lakasni Haga kerteng jong is secretary, but the committee hikai niam jong ka parish penthor umpra, kinong hikai, khynnah, hikai no, khynnah hikai niam. Ayang hane da ka Mynsiem ka ba kmen, pagpiang buram wala da indoni padarang ba, agus kwa ban. Ja kerteng badang piang buram ya I, ya lasi dan mas, isawan shibit, piang buram ya padarang ba, ipadai parish priest jong